Uba Elias Karbikiu kertong MDC kaseng NPP na Nriu Soringham constituency. Haba jingkren hamau pedang na gabenta ban ke jingkersan yu kum kertong. Ula pensengo bakipat ba kimdei bansa yalam bakla. Namar bodon ki kenhon kibla pelut por tang ban kedau ya ke jingtuna ke sarkar. Hende ki klat ya babon ki kamaba. Kebakalale ban wanra ki kam penroy ya ki babon. Hagju por usembut menteri rangba ke jela ba Presiden Tensong udei unong ilam ba syampang ban pentelun yikikam ban penmentoy yupat ba. Ula pensenguru ba kum usadar barim ke maulingat ula dap mat shibun ke jingetrai kamlang bat kiwedi ke nangilam handai hakabahadu hap shulong nyang kongo. Daitat ba upenya sok bat ke parti NPP ringkat ban kersan yuba penya cingsiem un salap yikikam berat ba ke parti NPP. Ban penpau ke jingkemen ba uyo ya kalat banyak kon ya kini election MDC na Soringham bat da ke jingkemen ba kipai ba kinom artetin. Watla babon ki ben ba kho ya ke parti NPP handai ka nongrim ba ke parti ke yeng bat kikam. Kalabiang na ke benta jungu banyak cekmat. Hagani ke sila idon langru do ba kit bor lang nongrem u Profesor Dr. Don Kepar War, uba Embalang Simli, uba Don Kepar Sumer, Saudar Kesenong Maupnang, kiwe-kiwe di kinong kersan ke parti NPP bat kipat ba. Kecing state ban pesapriang ya kecing bakla kalau sebab pelat kamtam lembaga sosial media. Lembaga kecing dan juga pun. Babak kelung ayer dan pun. Beli saklau di todir dan pun. Beli tungom dan pun, syamau dan pun, kan balik dan ketemu berapa dan pun let kapun ke bahaya bah, syawal ti pay, kira bati rupay, syawal cia rupay, syawal cia rupay, yo itu ya kan, yo kitang kecing dunas sudah, kena kecing pay kini berapa, pay kahmat rumah kacabi, dan lain tu tip, balaramai, ni pay paru kecing bah, lalu kena political party kerja. Lalu thok ikan berokok kembali dan sarkar NPP thok ikan bah, ikan keberkalan si pun terlagi skim Krishna, si pun terlagi projek kiwara nak kita development fair, apa state kecuali, harga bidi berkonsamla kecuali, harga bidi berketua kesap perform kekonsamla, kecai skim kita, berwarna berjarap yang kekonsamla nak kita kibundun kam dan camla, kasih yang lebih kiskim apa cai kalale. Kisurok ki bahek ilasna ini datang sini ke Western Bypass nasubaya semua waram para kai pipet kat sebapai kini ki jingle pha de sarkar klem dan berpen aire upai ba nam sunang cakari kasai ke ji aire te kata ko ba kita kecing duna nama mik kene ko ke political party ke boong ba kuat doi hot doi dan ken ke macam ta formal keleng konsensi Kumna nak pencet kami dengan skim SR PWP mata. Pai ba cukup mau plan konstitusi kita bah berki kata. Ngadi cara khat memang kena kita yo dan meeting apa mau le. Ngadi tay yo tak ke yang sinong ke basna apa mau le. Lailak proposal cer sinai ko yang ke batang sispa square foot. Dan mana kita tahu kecil lek jangan ke NPP ngam don sing aktif. Ipai ba kita bah Ipai ba jang sorong kam mesti kesutuk wa bat kamtam bagi eba kinai kecing kam jong ka isi hapo kecing alam jong ka NPP hapo district council ni eba kale sibul kikam ki bakrao nak kabenta ban penyak pesak ya kaliti ke dustur kecing bat ke MDC election kedai ki election ka bakham don kam ban ya kinai beratlai Beliau akan kamdon nama bagi election MDC kakta ya kecinglong terai kecuali ukasai. Ketika election kebacit kebakinan cit lagi dikasai, bahasa cit lagi dikasai, bat penyiar kebiasa penyiar lagi dikasai. Kemudian dah kasai, ya kasai, nak kebenta ukasai. Kasai yang autonomous district council kemudian autonomous kemudian penyelesaian daladai yaladai new fatlik isniam mulali isi kicak pengicai kesorkar kicak pengicai kat masnabil kremlong air kat masnabil kremlong air hendak hakanai kat cuk hakanai ke por ke pemerintah apa kesingalam cuk ke isi apa kesingalam cuk National People's Party New Eba kat masna kibil kilalong air
Kapos na kibil kelalongan. Kakamu po district council na kabenta juga bisi kalong baik tang ban penyak pasai tak kiriti jurus sini. Ban penyak pasai tip kol tip kha gitu. Ban penyak pasai ya ke cinglong terai ya ke kendo besit gitu. Kata ni kakam coba bisi. But ia iba hakani ke por ke benda po cilam juga isi. Coba NPP. Balang coba por ke cingbat lagi surplus stone ke minister coba district council affairs. Udah buat kenang. Ya kata ke steering committee ban peker pang tang ha kabede bat kini kibil kiba ka isi ke sina tak ada kat bersna bel lada ka isi sia ka bawana ya kecing betoi na ka benta ka cai bro kesai ke cui ka sa poston usai la asa kecing betul na ka bandor tak ada kala long a kalan bel kala long kalan a kisiang sama kisiang long kumi kidor basnam kidor bargol prokoi kilalong aja dari kepor pemerintah. Tak kena gimla ban orang bakulisi buat ya ki isi apa kesingalam coba National People's Party. Ngasuar menilai anak kenai nama ba kita nolak kecong kenongren. Ngama wepen ngama bentang kowe kelentai. Ngasuar menilai nak siang NPP nama ba kita nolak kecong kenongren. Ngadentang kowe kelentai kabadi kabalai. Maka ngayan henday ngadatit skam bangadi na kesiang original NPP. Ngayon ni bawa dapri kesiang original NPP. Pero ngangit yung sejit na namal ba nganungset kelara bisa. Kata ni kakam ko cila. Badalay yung manungset kelara. Mo bangandan kat pagsurkal na kabenta karoy kapar bat na nakasurkal kali ikan na gabokla nga sayang posya ya kita. Perlu bayi kalau kebayang kapar sama sabar tutup no. Ada keempat Indonesia. Bagani ka election ng DC ka pemeta. So ha, daduay, dabisya mo ha. Pwede siya alam makla kung bangong. Bagani ka sige election mata, kidik election kabadan kam na kibadan kam tam.